Ka office juga Deputy Commissioner East Kasihil District kala pentip bakakan hun Hindu batmu ya rally ban persya bam do masi hanong ba Shillong ban wan yalap penlong kemi ika masi kimpat lawan panjingbit setia na ka office DC halor kenika ya rally hanong ba Shillong ya kenela pentip daga DC ke kong RM Kurba sikinong yalam ke Federations of Khasi and Jaintia Garo People FJGP hakijingwan ikandu menta ke janmit ka arpnyo terik nailur haringkat keseng kinong oddo masi kebelatip ke Khasi Jaintia Butchers Association. Habakran sikilat patai kubor u Presiden ke FKJJP uba dondi kongset ulong baka DC kala pentip baka ne kenhun Hindu kampat wan panjingbet satya hal kejing temu ya rally persya bamdo masi bana keleng jung ke DC kala pentip baka sasyim ya karai ada wan panjingbet. Henry tang daki kato kat 9 minit ke Deputy Commissioner East Kasihil District kala penmi ya ke hukum mana keleng ke office DC kam sya syu ban ajing bet penlong rally ya ke kenhun Hindu bertemu wanyalap penlong kemi ya ke masih hanong ba Shillong. FKJP dengkat bagi Khasi Jaintia Butcher Association melawan banyak kendu ya Deputy Commissioner dari East Kasihil halor jong gajing temu ban penlong di seng Sydney Hindu ya kata rally ban penpau ya kata jingsno ke jongki ba kata masih ketika belai hak jing nget ke jongki tengi hi kum ka jat ben riu ketika jat ben riu ke ba babam dok masih ba te kalong ke ba bom skong tenat ban alat ya kita ki Sydney Hindu begin wan saya ni ka jala ke jongi saya kan ni ke ri ke jongi ban wan ban warak man ta jing punya Sydney man hakaba kalak man pendon penlong man kadono ka jing ya phejat ben riu hakan ke jala ka jongi te kum keseng ka bodo ka jing ke kli rungkat bat ki Butcher Association yawan pen pau sya ke DC nama kan ni ka kata ngadu ka jingget bat kata ka culture ka riti ke dustur ke jongi bat khamtam halor badai bat ka kam dok masi borok ngitip hi ba proportion nagi nong sosnong hang ni hi kidi ba sebun ban bam dok masi tikadi ru away ka lat ai kam ai jam ye ki bri ke jongi te kum bakalong menta lada ni ai lat um kini ki nyam Hindu ban wan man pensit sya ni ke jala ke jongi ban pensange yak ta ka bam do kade ke jingdu ko bakrau yang kum ka jai mrio halor ka jing yo kam yo jam ru te di nak ta ka dau bakas pelong yang ni bangin wan hang ni banyak kendu ke DC te henrei ngitip ba hadu menta ru kimpat wan ban pan ya kata ka jingbet ban pelong ya ta rally re nakaleng ka jongi ru ngem up ya kata ka jing pan jingbet ke jongki re syo bakin pan jingbet nakaleng jongi ki arseng ru ilawan ban bu ya kata ka jing persya hakmat ka DC lada kadon kadono kata ka permission ki pan nagi ni sit nyam Hindu ban pelong ya kata ka rally ban penpau ba kata ka masi ka di ka blei ke jongki te mut ru ya ka moh ya kata ka jing ya ka hok long brio man brio kan ka ri India ka jongi nomor ngitip hi kap kum ki articles khak khandai ngitip sai ba ka hok jong kinong sosnong bala ban jit yang taka profession ke jong kiru kadon mre lada kini hi iwan ban persya te kalong ke ai ke basungsi bat ka wiru kalong ba ngi ba hani ka jela ka jongi kum ka jat mri nunjudan kata ka jing persya ye ki wi pat ki jat nyam walada bun hi ki nyam kastan ba ki wi ki nyam ke badan hang ni kaduya bet la dalam festival kum puja ru kam judan kalau banyak bet jadan ti ngi ba kadon kata ka jing singan ka jing sungsuk hakani ka ri ke jongi rei la da kum ni ki niam ne kum ni ki seng ki bawan nagi ki jala sin ki jala ke jongi kalong pen ban pensit niam ne kam pen ya phe jat ben rio hakani ki jala ke jongi hadu mentai imdan kanono ban kran ban ong nomor beliu tang permission ru kimpat bu te de na takadau nakaliang jing irum dan ban ong kan ten rei ke ka message ne ka khubor mi kwa ban ai pat sha ka sarkar kalong ba ya ka tu ka statement ka ba nakaliang jong chief minister wong ba borok hi ka shong ka bo jong DC kan ik pan pa ka bom song tanat hangi kom ki seng bahalang nomor kalong bala syuken tan bat sunyat bet segi district administration ya kan ka kam henrei udi mes mutu ya ka sentiments jong ki pat ba nong sosnong jong ni ka jala ka jongi ba ngi kmi lenti ba ko gum no ru lara kum utau khri do joka jala mau menteri rang ba do joka jala udi ban pan pau ban persya ya community jaj seng bakin wan sini ki jala ke jongi namar balik yu kadai swa kata ka udi ban bu swa ya ka jaj ban ri hakman
bat ya kata kan dikata politik sedien memang isu tu ba nakaliang jong chief minister imat ukwa ban mah khtin awai yang plesive bam kwa ban penmong na ban susi no henry kadi is a high time ba nakaliang jong sarkar kini ben pa persya ben kombalong hagi jala ngai tanat apo jala nagalan ngi ba menin kasngi kim island ya gitu ki Sydney itu ki seng Sydney bakin hiatang na bakin mi tang na airport ro tikadi kini ke baro ka ba nakaliang ka seng ro iyo jeng tep ba la sha kasngi kandon kata ka jingwan joki bakin ka flight bakin hiar hapo umroi bakin wan sini ka jala ka jongi tengah nakaliang ka seng ngayawer ya boro ki pardok persang jongi bagnyami renti lang la sha kasngi balik ben persya ba umde ben ala diki bakin mi hapo airport ro bakin wan syakani dakani ki jing tumbu banten wan ya pher ya kata jing so ya pher niam ka jing pher ngej jing ngej hapadeng ka ani po ka ani ka jala ka jongi pun juga nong odok masih kepada napok kah dikasih jantiah ibrakawai irung i wan rekat mentar rekat i badan di presiden ke FPGGP kalau bangirung i penpau persakjur ya kani kajing mu jong kini ki kenhun Sydney Hindu ban penlongnya kata masih kum kablei ban khang ya kani jing bam dok masih tengi i barok kilaya persyak ya kani ban ai kablei ru di kenhun kam haka tugas ni banikong nakaliang ka HYC mo haka jingalam jing iba roy kupar sindram ti ma i martoy layok banle gani ai kuble ti kumjo du haka ni kapor ngiwan ban ya persya lang ye gani bila aru de ka jing tho apo disi ti bat ma i ru kumjo hi bila ong ba kampat dan kanu ka jing wan pan jing bit ti ma i ru pala banong hat lor gani ka benta ti nakaliang ka jong iru ngi sngau nong gumno ngi la sngau don kata kajing sngau konyo halor kani kajing le kajong kini ki Sydney Hindu mar kani kala de ko wei ka ba kala ta kham tam ngi kum ki baterai kani kam ki inja na kani kam mar kumangitip kumang i hi kajing bamdo apo kari kasi jongi kam dei tang kani ka pateng kajong ni henrei ngila ban ong nadu bakal adon kajai benriu kasi nadu ko ba ubleu lobo ingi kejat benriu ka sung tenak bahawan bam kini kedok masih tika ke bala long ke ba bamla ban pediang baki kenhun ki banabar hanrei laknu knu kinwan kren kinwan jalap an yaknu jing suk nam ta ka song suk ka song san ka jing yatli kata ngi sung tenak hanrei bakin wan ban muslia ya kum kini ki benta balong ke bangiru kum ki nong song snong juga jelah nyimla man pediang ya kali tika hi bangiwan man ya kersan lang ban ya penpau lang ya kani kajing sngau persyak kajing i bat